Şeriat buzuldu. Din buzuldu. Dindin buzulgandığı adamdardın bardığının aylasın getirdi. Emne güybülü antken erkeklerden bardığı erkek bolgoy kalgan sebepten durmattı bir tuğanın. Aramdı karay verse üyüne vargandagı menin köçödögü bir değil da hiç kanday kozgolboyt ana oşany tolturup üybülü ajırashıp kete bere turgan bolot. Mına bugün internette jüröt. Madina Munawwarada okugan bir kız aytıp atat. Anda jin тийген окшойт го. Ana men da toylorго барат элем дейт, барып неме кылганда gözüme kadimgide görünöt ele deyt. Egerde moyunlar açık, kökörek açık bolup, butlar açık bolup biyle bassa, oşol jerde jinler gelip kadimgide kuşakta öpkülep atkandарын göröt elek deyt da. Oşoga köp жылаңач болуп жүргөн аялдар ошол ооруган жерлерин диагнозун таппайт, кадимкидей ооруй берет дейт да. Моюндар ооруйт, көкөрөктү буттар ооруйт, башка болот, кыйналып жүрө берет, башка болот. Неге десе, ошол жин шайтандардын таасиринен. Ага окуш керек, башка кылыш керек, жабыныш керек болгону. Башка чыкканда ооруйт, барат, диагнозу жок. Эмне үчүн дегенде, назар тиет, көз тиет деген нерсе, ошол жин шайтан кучакта өөп, ошондон эмне урматтуу бир туугандар жаман табылат деген